umugoroba mwiza, umugoroba umugisha. Nshuti bakunzi bakundwa umuryango mugari Rwanda Media Group, please ndagarutse nongeye kubasuhuza mu bice bigiye bitandukanye, abatara mu mere mu gihugu cy'u Rwanda, Burundi, Uganda. Reka nongere kubatera yambo abatara mu muherereye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Congo Brazzaville ndetse Tanzania. Reka nongere mbabwira ati habari za John, habari za masiku ndugu zetu abatera mu muherereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, United Kingdom. Reka nongere kubifuriza kugumya kugumbwa neza. Turi ku mugoroba wa tariki 4 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025. Tugarutse n'amakuru akomeye cyane, muraza kunyemerera aya makuru tuyahere muri aka karere k'ibiyaga bigari. Turaza kuyahera mu gace kabagira kuri uyu munsi wa tariki 4 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025. Aka gace kaberemo amahano akomeye cyane nkuko amakuru aturukayo yaje kugenda atugeraho. Rero kuba tazi kano gace kabagira, ni agace gaherereye muri site ya Bukavu cyangwa mu mujyi wa Bukavu. Rero aka gace ese byagenze gute? Ndaje tugende twinjira indani kwa ndani kabisa. Muraza kunyemera tunyarukire kuri raporo yamaze gutangazwa na ONI yamaze gutangaza uruhare igihugu cy'u Rwanda gifite mu mirwano iri kubera mu burasirazuba bwa RDC, ndetse ONI yamaze gutangaza uruhare igihugu cya Uganda gifite mu mirwano iri kubera mu burasirazuba bwa RDC. Byose turabiva imuzi ni muzingo, twimatatura gake gake dukuraho ivumbi ku makuru abakomeje kugenda atangazwa. Muraza kunyemera dusoreze ku ijambo ry'umukuru w'igihugu His Excellency Paul Kagame yagejeje kuri rubanda nyamwinshi kuri uyu munsi wa tariki ya 4 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025. Umunsi w'intwari mu gihugu cy'u Rwanda, ni umunsi abanyarwanda muri rusange babiziza umunsi w'intwari muri rusange. Rero uyu munsi turagenda tugaruka ku speech ya His Excellency Paul Kagame yagiye atangaza byinshi cyane ku masezerano yasinwe hagati ya RDC ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse ku mirwano ikomeje kubera mu bice by'uburasirazuba bwa RDC. Ni byinshi tujya kugenda twimatatura. Ni David uri muri izi mikoro, ndagira ngo uzamure subscribe yawe, ndagira ngo wicaranye like yawe, ndagira ngo wicaranye commentaire yawe kabisa, tubane gatanu ku kandi. Wowe uherereye mu gice cyo mu Kirundo, aho ni mu gihugu cy'u Burundi, wowe uherereye ahitwa mu Kirundo, ndabasuhuje. Kibitoki ndabasuhuje. Abatara mu muherereye byimazeyo mu nkambi zigiye zitandukanye mo na Kivari, Shangwani ndetse Kakuma muri Kenya, ndabasuhuje mbatereye yambo kabisa. Ni David mwenye kiti kabisa muri izi mikoro. Twihuse cyane rero sasa turera ku makuru atugezeho kuri uyu mugoroba. Ni amakuru akomeye cyane mu gace kabagira, hano ni mu mujyi wa Bukavu. Hirwe imirwano yasakiranyije abarwanyi ba AFC/M23. Aba barwanyi bashinjwa ko bakorana n'igihugu cy'u Rwanda, Kenya, Sudani, Uganda, ibihugu bigera kuri 12. Rero bongeye gutana mu mitwe n'igisirikare cya guverinoma FARDC Wazalendo ndetse n'ingabo za guverinoma y'u Burundi, nkuko amakuru ari kugenda aturukayo. Ati byagenze gute rero aka gace kabagira? Nk'ibisanzwe kari gaherereyemo inyeshyamba za 23 ku bitero bikomeye cyane by'ingabo za guverinoma y'u Burundi, Wazalendo, VDP ndetse na FARDC. Bagabye ibitero muri aka gace kabagira, biza kurangira abarwanyi ba 23 birukanwe muri aka gace kabagira. Ni agace gaherereye mu ntara Kivu y'Amajyepfo no mu mujyi wa Bukavu, nkuko Wazalendo yahise itangazo, yahise itangariza abaturage ati mugomba kwitonda kandi mukaba maso ntihazagire inyeshyamba yongera kubinjiramo. Aya ni amagambo yatangajwe na Wazalendo yamaze kwinjira muri aka gace kabagira gaherereye mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Bukavu. Reka twihute cyane, dufite iminota mike, muramba baratugenda ducunguza iby'umwete ku minota mike dufite. Reka tunyarukire kuri iyi raporo yamaze gutangazwa na Loni, uruhande ndetse n'ingufu igihugu cy'u Rwanda gifite mu burasirazuba bwa RDC mu mirwano ikomeje kugenda iberayo. ONI kuri uyu munsi yatanze icyo twakwita ikigereranyo cyangwa icyo twakwita raporo igihugu cy'u Rwanda gihagaze ho mu mirwano mu burasirazuba bwa RDC, ndetse itanga raporo igihugu cya Uganda aho gihagaze muri ino ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa RDC. Loni yakomeje kwemeza ndetse ishimangira ko M23 ifashwa n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibikoresho bya gisirikare M23 ngo ikoresha
nuko ngo bituruka mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi ni raporo ONU yongeye gutanga. ONU yongeyeho igira iti igihugu cy'u Rwanda nicyagakwiye kuba gisinya amasezerano cyonyine yo guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa RDC, ahubwo ngo igihugu cya Uganda nacyo cyakabaye kuba gifata iyi ntambwe cyerekeza gusinya amasezerano yo guhagarika ubufatanye gifitanye n'inyeshyamba za M23. Umva neza icyo iyi raporo yavuze ku ngabo za Uganda. ONU yatunze urutoki yuko igihugu cya Uganda ari ikirumira habiri mu ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa RDC, ikomeje gusakiranya abarwanyi ba M23 ndetse n'igisirikare cya guverinoma FARDC. Ibi rero ONU yabitanze muri raporo ivugira ati igihugu cya Uganda ni ikirumira habiri. Ati igihugu cya Uganda mukanya urabona kiri gufasha guverinoma ya RDC, mukanya ukabona cyarungitse ibikoresho, cyarungitse abasirikare bo gufasha M23. Ati iki gihugu cya Uganda ni ikirumira habiri. Ibi ni byatangajwe n'aka kanama ka ONU, aho katangaje ko igihugu cya Uganda nacyo cyakabaye kwa gisinya amasezerano i Washington ndetse kikagana ibiganiro i Doha byo guhagarika ubufasha gitanga ku nyeshyamba za M23. Rero iyi ni raporo yakomeje kugenda itangwa n'aka kanama ka ONU. Aka kanama ka ONU kakomeje kugenda gashimangira ko igihugu cy'u Rwanda ari cyo gihugu cya mbere gitera inkunga inyeshyamba za M23 mu buryo bukomeye cyane. ONU yakomeje kugenda ishimangira ko u Rwanda abasirikare bariyo mu burasirazuba bwa RDC babarirwa hejuru y'ibihumbi 6 kugera kuri 12, mu gihe ONU yakomeje kugenda ishimangira ko kandi ngo abarwanyi ba Uganda nabo baherere muri iki gihugu cy'urasirazuba bwa RDC biyunze ku nyeshyamba za M23 bari kubarirwa hejuru y'ibihumbi 4 ndetse n'ibihumbi 7. Iyi ni raporo yamaze gutangwa na ONU. Akanama mpuzamahanga kamaze gushyira hanze iyi raporo ko rero bigoye kugira ngo aya makimbirane mu burasirazuba bwa RDC ahagarare, mu gihe ibihugu byose bigaragara ko byo muri East Africa ngo bishyigikiye M23. Ngaye nguko rero reka tunyarukire ku byakomeje kugenda bitangazwa, tunyarukire ku ijambo ry'umukuru w'igihugu His Excellency Paul Kagame kuri uyu munsi wa tariki 4 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025. Ni umunsi ukomeye ku banyarwanda rusange, ni umunsi abanyarwanda muri rusange biziza umunsi w'intwari. Umukuru w'igihugu His Excellency Paul Kagame wari umaze iminsi atagaragara ku bijyanye na social media cyangwa mu bijyanye na rusange nyine, kuri uyu munsi yongeye kugeza ijambo rikomeye cyane ku baturage b'igihugu ndetse no ku mbaga nyamwinshi ku bari bakurikiye iki kiganiro. Ni ikiganiro cyaciye kuri radio y'igihugu cyangwa televiziyo y'igihugu, ikiganiro aho yagize byinshi agenda komozaho, aho yakomoje ku masezerano yasinwe hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya RDC. Yagize ati u Rwanda ruzashyira mu ngiro ibyo rwasinye mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabanje gushyira mu ngiro ibyo yasinye. Ati mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itakuyeho cyangwa itashyize mu masezerano cyangwa itashyize mu bikorwa imyanzuro yasinye mu masezerano y'i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntabwo rero ngo n'u Rwanda ruzigera rukora ibyo rwasinye mu masezerano y'i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twibukije neza, twibukiranye amasezerano yasinwe ku mpande zombi. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasinye yuko igomba gukoresha ingufu ikanetraliza abarwanyi ba FDLR, abangaba abashinjwa kuba bafite umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse bakaba bashinjwa n'ibyaha bya genocide yakozwe mu 1994. Rero ibi ngibi nuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bimwe mu byo yasinye i Washington yagisinyemo, ndetse igihugu cy'u Rwanda nacyo cyasinye ko kigomba gukuraho ubwirinzi bwose gifite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero ngo nuko igihugu cy'u Rwanda kitazakuraho ubwirinzi gifite mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itarakuraho FDLR.
Ibi ni byakomeje kugenda bitangazwa na His Excellency Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda perezida, yakomeje kugenda abikomozaho abigarukaho ati kandi nibidashyirwa mu bikorwa amasezerano agomba guhinduka. Ibi ni byakomeje kugenda bitangazwa, rero ukahita wibaza ati ese dore muri commentaire iyo mbabaje kino kibazo magira ngo twese tugende tujya inama, mwebwe mwahisemo gukora subscribe mukaza no kuri Rwanda Media Group, mwaje kugira ngo twungurane ibitekerezo asige turusheho kugenda dusobanukirwa byinshi. Ese wowe unkurikiye magingo aya, wewe wankurikiye kuva intambara nayinjiramo, urabona ibi byasinwe muri hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda i Washington imbere ya Donald Trump, imbere y'inteko nshinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i White House, muri White House, urabona aya masezerano yasinwe azashyirwa mu bikorwa cyane azashyirwa mu bikorwa? Icyo ni ikibazo nkubajije muri commentaire, umbabarire rwose unsubize. Nge narakubwiye ati aya masezerano azashyirwa mu bikorwa 30%. Iki narakikubwiye, impamvu nakubwiye yuko aya masezerano azashyirwa mu bikorwa kuri 30%, nakubwiye impamvu za FDLR. Magingo ya M23 niba iri gushinjwa kuba ifata abaturage kabaha imuzangano ya FDLR n'amakarita ya FDLR izashirite muri RDC, ntago izigera ishira. Izi ni zimwe muri facts zifatika namaze kuba nabaha. Uyu ni umutego ukomeye cyane Repubulika Iharanira Demokarasi yatezwe. Ubona yuko by the way tujye tuvuga ibintu uko biri. Aya masezerano yasinyiwe Washington, aya masezerano afitwemo inyungu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. By the way hatagira umuntu nyumva namwe, ese niba koko Uganda ifite ukoko muri iyi ntambara, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ntakiri kuyivuga, ese ibihugu bigiye bitandukanye biri gushinjwa kuba biri muri ino ntambara, kubera iki bitari kuvugwa? Kubera iki bitari gusinyishwa amasezerano? Kubera iki Loni iri gutanga raporo umunsi ku munsi w'ibiri gukorwa? Ibihugu biri gushyiramo imbaraga mu burasirazuba bwa RDC bitera inkunga inyeshyamba za 23, nyamara ibiri kugenda bisinwa birafatwa nk'ikinamico kiri gusinwa hagati y'ibihugu byombi. Ese niki kizatuma iyo ntambara irangira mu burasirazuba bwa RDC? His Excellency Paul Kagame perezida w'igihugu cy'u Rwanda yongeyeho agira ati kandi ngo amasezerano yasinwe hagati y'igihugu cy'u Rwanda ntago ariyo azagarura umutekano mu burasirazuba bwa RDC, ngahubwo ibiganiro biri hagati y'inyeshyamba za 23 ndetse n'ubutegetsi bwa Facibeto, ibiganiro biri i Doha, ngo nibyo bigomba kugarura umutekano mu burasirazuba bwa RDC. Ikintu ni ikintu gikomeye yongeyeho, kandi ikintu gifite icyo gishushanya. Bigaragara ko amasezerano yasinwe hagati y'igihugu cy'u Rwanda na RDC n'ahantu ahuriye n'inyeshyamba za 23. Ibiri gukorwa n'inyeshyamba za 23 ubwo na yandi masezerano agomba gusinwa hagati y'igihugu cya RDC ndetse n'inyeshyamba za 23. Ni byinshi bikomeje kugenda bigaragara. Avuga ati nanjye reka ngene njomba agakaramu gake gake, mpunguzaho gake gake kabisa, gake gake kugira dukomeze kugenda twibanira. Reka mbasabe kuzamura subscribe zanyu, reka mbasabe gusharinga commentinga, asige dukomeze kugenda twibanira. Yari David muri izi mikoro za Rwanda Media Group, please kuri mugoroba wa tariki 4 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka wa 2025. Mukomeze kugubwa neza.